uphakama sabela enzima ngohloko olumangalisayo siseyinsukwini futhi ezingcuphe insuku eziye kupheleni konyaka insuku lapha khona abantu bengasafuna ukulalela insuku lapha khona abantu sebejahuba umnando kwedlula intando kaShembe siseyinsukwini lapha khona futhi abantu bengasafuna ukucontrola nje sebefuna ukuyilawula bona insuku esikuzona ngike ngashawa uvalo izolo abanqumana abantu umuntu unquma intombi yakhe anqume nengane awusazi nje ukuthi kwenzekani manje wendlela umhlaba osuyingcuphe ngayo manje kuyangifikela amaNazaretha ayingcwele ukuthi simephi thina ngoShembe ngoba thina sithi uShembe uyisisekelo somhlaba ngabe umhlaba ubhubha nje yithina lesingasayilaleli intando kaShembe ngoba phela thina amaNazaretha siyisisekelo somhlaba futhi ukufika kaShembe emhlabeni weza ukuzofaka ikhonkwane zokuthi kuphile lo mhlaba wabona ingane zamaNazaretha ifaka amabhulukwe ebukhoma wabona ingane zamaNazaretha
zidla utshwala bukhoma akuphelile intando kaShembe nokubhubha kwesisakelo ubona umhlaba ubhubha akuthini nani maNazaretha esibhubhisa umhlaba simama phithini uma umhlaba unyakaza kanje ngoba ithini phela asiphethe ikhambi lokulungisa lo mhlaba kodwa ithini impela futhi asibonakala sifana nomhlaba Awusakwazi ukuhlukanisa umuzi weNazaretha nomuzi womuntu nje ongenashembe. Awusakwazi ukuhlukanisa ingane yeNazaretha nengane yomuntu nje ongenashembe. Silapha esontweni nje ingane zamaNazaretha eziningi kazikho esontweni zibalile iMnazaretha zikhuthazwa ngoyisa nonina ukuthi ayingayo esontweni zasha wawunina noyisa ekhiphela imali wathi ungetekisa endaweni yaphuma yolwandle iphuma ngale impela isabatha kanavala umzali ukuthi mntanami ngoba usuku lwesabatha nje ngizawukhipha imali mina ngifaka amalahle ukuthi ifa ifika ingane lapho olwandle igwazane zikwazi ukwazo yakho kuphela John uqala 2 uvesi 15 futhi ningalithandiswe ithi ningalithandiswa abantu sebethandiswe kakhulu intando kaShembe basayilaleli khona abe nesibindi nje umuntu sokubhala kwi-status sakhe athi sangoze ngiyibona ukukholwa ngoJanuary labantu abalimazayo ababuka i-status sakhe uthini ngabo ababona ukuthi shuthi kuhle ukungaya esontweni ngoba kubhale wena kwi-status wathi hawu ukholwa ngoze ngikubone uthini ngentando kaShembe lezinto ezisezweni uthanda izinto ezisezweni intando kaShembe semuva siyesefungweni nje ngasasa ngekuye ngoba wena usuphumule vele sekuDisember kuwe usemaholidini awunandaba nje awunandaba wazi nokuthi lidumephi Uma umuntu ethandiswe uthando lukaThixo alukho uthando kaShembe luyaphela kuyo umlaleli umbuka ekhuluma nje ukuthi lo muntu intando kaShembe ugxeka uyasola unolimo olubi olunenhlabathi akakhokheli kanayo imfundiso kwabanye abantu uyabalimaza abantu ngokuba konke lokho kusezweni kuyinkanuko yenyama nolaka nenkanuko yamehlo ufuna uncenga hayi mina ngiyeka phansi lento lomcimbi wasesontweni usunokukhuluma ngoshiya phansi ufuna uncenga kepha izwe liyedluka nenkanuko lakho lenkani yakho nenkanuko zokungezwa zokukhatha abantu zokuba nobuxoki uyadlula kuyayiwa kwaShembe nkosibusisi amen phansi ngiyabuyeka lo msebenzi nomshumayeli ukhetha isheni lakhe abakwazi ukusetha laba abantu yabona mina ngiyazi benzo isetha yonke lento ngiyilungise ngisusela ngimbeke lapha unayo ingelosi yokulungisa abantu nawona umoya wokuqoqa abantu abangaka ubanike ubafuthele ngomoya kaShembe awunawo umoya wehlisela umuntu oyedwa awahliselwa abantu abaningi kodwa inkano nayo awulawuleki uneqeqebana lakho nje olikhandayo le group yakhe nifahlazana umsebenzi kaShembe omkhulu kangaka kuyajatshulwa manje la ephilani wena uthe asiyeni siyobuka ukuthi yini ufuna into wrong nje ufuna iphutha ozomangala kwi-status tabana ufuna iphutha wena ozothenga ngalama minute ufanele umngani wakho uthi hawe mngani bangakulunga vele yini yona lena abeyenziwa mngani wami singekho thina sobabili wazi ukuthi izinto yilunga ngoba khona wena nomngani wakho nisho ushefu wakudungisa Nidungelana umsebenzi kaShembe uqoqe kude kangaka kade ngikhuluma uma ukhuluma indaba kaBhombela uhlengezele inyembezi ngoba unayo vele imizwa yesonto nengubo uyifakele indaba uhlaba uyabona nje khona ucipha izifona kaqedi utshela abantu ukuthi ayabekho abantu eShembeni we kuyabhora so ke sibona nje kwano ugesi uhambile ukuthi kuzohlalwa Shembe walethe generator yayiziyadu uneya imvama abantu abadunga emakhaya ukancane bengawadunga amathempeli ngoba nasekhaya udungile
dungile nomndeni wakubo kwangenelani nomndeni wakubo uyinhlabathi ukhalwa ngaleli Nazareth uthi hawu benginayimpela kaShemba kodwa mase uphumelo yaya ukhonjwa wena inkonzo yakhe ekhaya imbi vele kuzosuka naleyo ngelo sekhaya ulethe ethempelini kodwa ngamakhonzo abantu kuyakhulunywa hayibo sifana unyaka ephilani akubekuhle bemnandi uthi siyithatha phi imali ubungesho nje kule right stokfela sakho uthi anginayo imali phela kodwa nawu 10 kg ngoba unenhliziyo engafuni ukwamkela nokuthanda into ethandwa ngabanye abantu ufuna ukwehluka wedwa ucindezela abanye abantu ukholweni lakho awukhiphanga lo 10 kg wakho futhi awunikelanga nje alikho ngisho ibhelunde lakho lapha kodwa kusondele phambili siyakujanwa yena siye nalezi inhliziyo nawe le yakhe inhliziyo yosho la ukuthi mdedela ngeke uyanayo kuJanuary inhliziyo umfica umuntu uhlekiyedwa lapha ya akasahlangana nabanye abantu uthi abantu bamaxoki unqanda ukuzishoyela ukuthi ngibadungile abantu akekho umuntu ophila yedwa akekho umuntu oyimpunza nje yodwa ethempelini unqobo uyasazi ukuthi awuhambi kahle yikho ungabafuna abanye abantu iyafuna Nazareth ayingcwele uyabona lo hlele eduze kwakho lo seceleni kwakho manje uyabona ke mina ngikakwe umfokangwane ngakakwa umfokangubani ngikakwe ngabantu ababili manje ngokwasihlala umfokangwane ngingamphiwe ngizosonda kanjani sengiphumile enkonzweni wahlala nje eduze kwakho sonke sesenkonzweni umphiwe lo seceleni kwakho siyemhlanganweni nje iyavuma inhliziyo ukuthi wamkele ukuthi wakuhlubula ngoba phela ikhona libiza ukuthi lamkele uyamhlanganweni nje wamkele ukuthi wanyathelwa wagcotshwa wahletshwa wenziwa yonke into wayinyebethoni wahlanganwa ngegama lakho wawedwa inhliziyo yakhe yavuma ukuthi mdedela ngene unjengoba unje ngoba sophumile sonto lekuhlalela umuntu impela waqhambela amanga eduze kwakho wakhe indaba yavuthwa impela yanesiqi ngegama lakho usakhona sontweni lo msophumi uphume guqa lapha wathi khona lo yonakala inkonzo uguqe mina nje ujabule ngiguqa noma ngile nhlobo ongayiphiwa sufisa ngulahle phansi lo mbhobho ngoba kuguqa umuntu ongamthandisisi nje kahle uyalale unhliziyo kuJanuary phay kwentaba iKenani into ejule kangaka into esilungiselelayo esithi sizohamba phansi izinsuku ezoyiphro Jehova sithi bongani Jehova ngoba belungile sihlonzisile angathi inkinga yakhe awuyihlonzisile inkinga yakhe nje akuhluphayo awuyihlonzisile awuyifunile ukuthi umNazaretha uShemba angaxosha ngaye hamba ukuphi izono zabanye abantu uyigubhe izingane yomuntu yome isabe ngisho uqhamuke eManazaretheni uyimele
ayikholwa le yanto uzoyibiza ngale yanto ngane kaShembe uyamazi lo muntu ukuthi uShembe umlandephi isikhathi uShembe asithathe geza lo muntu emsusa empini ekuphathana imkhonto ekuphathana imithi engalungile wamgeza uShembe wamenza wamlolonga wamthatha wamfanga emhlophe wamletha phakathi kwala manje afike nje azona kwawuwe wedwa uloku ulimele ngane yonkosikazi ethi sabathe yaguquka ibhekele uyimele daya fanele ukusoda nathi emaningi angaka amathembelo engazakhetha iphilani umdungi lo vele umama aphi wena nothando kaShembe alibhubhizwe nje uwe isihlabo sokuthi libhubhizwe ngoba ivanga likaShembe uliphethe kahle Handa umlomo wakho. Mnazana ephengcwele siphela kuJanuary manje kuzoba ngunyaka la iphilane ubangwa kanjani unyaka ukhona wena owaqabanisa umshumeli nomkhokheli ukhona wena owaqabanisa inkosikazi nenkosikazi yakhetha ukuhlala ekhaya yangeze nawe uzoba ngunyaka engekho umne wenu Ungababazi kakhulu isono zaba la ihleli ngene inkosikazi ihlele ekhaya iyabuka ephilani ngejatshulo yasutshulwa uwe uyajabula wena yikho uzobonga nawe uzonda ababi uThixo uzokuzonda bonga kanjani nawe ngokuba lapho kuhlala khona uNkulunkulu lapho kuhlala khona izolo uhleli khona uNkulunkulu lahleli khona izolo ubonga kanjani nkosikazi unyaka ubonga kanjani nhlayisuthu unyaka kunenhlayisuthu ethe ngcono ngubeka uNazaretha kodwa wazi kahle ukuthi wayiqambela amanga wayikhatha nethempeli ubonga kanjani nkosazana unyaka ephilana uzujabule unconcoze unenkosazana engasayimbozi nantsonga wayiqambela amanga kumkhokheli wayiqambela amanga kumshumayeli wayikhatha nebandla uyilanda nini ngoba uyazi ukuthi waqamba amanga ufumana isono sakho Yentenzeyo yakho Inhliziyo-ke into ayinkingi namona lakho iyanakela inhliziyo kakhulu inhliziyo yakho mzalwane mina Jehova uShembe kawisimanga uhlala inhliziyo ungafaka uNazaretha we1000 inhliziyo yakho bayimbi awulontshiwe umtungi wabantu watungelana uNazaretha abantu abakhulu kangaka emhlabeni ubona umhlaba nje ufuna ukukhosela kuShembe wena uyabachitha abantu ukuthi abayohlala lapha eSportini abasesipotini sithabeze esontweni wena uzobakhipha ukuthi abahambe kanjani Shembe baxoxa kabuhlungu ngaka abantu Shembe xoxa kangaka izwe fika wena uzobadunga abantu abahleka ngaka Nazaretha oyingcwele Ngani banasaretha ingcwele ukuthi sihamba siya kuJanuary nje asizweni sifika sikhonkothwe ilanga kuJanuary sikhiphe u2 kufane isivathi ilanga kanti sibulawa uwe nje uncemfile phambi komphongo lomkhulu kangaka wesivumelwano wonke amaNazaretha wonke amaNazaretha makabe munye njengebumba liyasimende wengakhuluma lokho ukukhuluma uShembe engafuni isithandane wengakhuluma lokho uShembe into enkulu kangaka ethi abantu abaxosane usungcwele kangakanani wena ufike lapho uhlunga abantu bakaShembe uthi akaye ezulwini lo uyezulwini lo yini wena ungagodli lo nowonayo umthande kakhulu bese umhlebela uthi kuphela umuntu amakodasi le yabona sesona senzi ungafiki ukuqena sona uyabona njena la ekhaya kunje ngeke esho ngoba ukhuluma ngento ombone yenza
kodwa mawumgonele sithe umhlebele umlungise esithe bangabona abanye uzobuya ekholosha naye ephakamisile eyibona ukuthi ubaluleke kangakanani kwamanye amaNazaretha. Ngihleli ngikhuluma kubantu ngithi asikakholwa mase ukuthi asakubona esontweni asikubheki akukona ukukholwa lokho. Umuntu uma ungasambona esontweni uyambheka ukuthi uphi sibani ba washonaphi samona ngani. Mawungambona ukuthi kufanele ijubane wayigijima vele akakholwa wena. Sambona thina ukuthi uzohlubuka akakholwa. Umuntu uma ungasamboni phakathi kwento enhle kangaka uyayihlupha noma uthandaza uthi shembe intambo yakho ngicela iphinde yomdonso sibanibani aphinde azizwe novuso ungena enhlizweni yakhe aguquka luze uthando lika shembe lubuya ngimbone phakathi kwabangcwele ngiyokubuyisa kwakhe lo muntu shembe yokukhumbula wena. NamaNazaretha nje angabhekani angafonelani lize liphele isonto sibonana ngeSabatha shoda sona umndeni mafika sizoze sibonane ngeSabatha phakathi nesonto sifonele nevukile mfowethu awumntaka baba ngazingajabula kuzwe iphimbo nje la ayike into ozoyikhuluma nayo kodwa ujabulisa ukuzwe iphimbo nje lomNazaretha. Umuntu anomoya kaShembe uphila lo mbili. Mina ngiyangwathenge ngishabe emathatha ama-minute ngosuku ngikhumbula amaNazaretha ngithi uthi ngizwe iphimbo lomne wethu uthi ngizwe iphimbo lomne wethu uthi ngizwe iphimbo leNazaretha lukuphila nje egazini lami. Amen. Iphimbo nje lomuntu ofaka ingubo emhlophe lukuphila ngoba mangiqala nje nikhuluma indaba kaShembe nithi hawu ubusuzwile ukuthi baba uzodlula kabheka uSulu nikhuluma lolo limi hawu ngani yakwethu kuba sinemali ngabe siyahamba manje ivele ikhadi athi hayibo yazi ngifihla u500 ayike imoto seyithola nihambe nekuShembe mina bathi uhamba ngani unemali angihambi ngamali mina ngihamba ngocommunicator angamali mina ungangibona kodwa ngisegoli kusasa uthi ufike kanjani lo igoli ngifana futhi now communication is very very important. Communicate namaNazaretha ngoba ukubona unenhliziyo ehlubukayo nje awuhlangani namaNazaretha uyayicwasa. Ngicela ngibuza mina nithi ukubona abantu bamaNazaretha ngiyesitofeleni ngeSabatha amathembela kahlangani itofela wona ukuze agwema abantu abazoyitofela ngamaSabatha siyohlukanisa imhlukanisa ngeSabatha lilambe ithempeli kuhambe wafonke ithempeli lohlukanisa ahlalwa ngani isitokufela khona la ithempeli ngoba akhona amakhosikazi angayidala le mali edalo lapha esitokufeleni abantu bazohlukanisa ngeSabatha bajulwe babe manzi lapha hlubuka umuntu aphele ngeSabatha. Ngeke ngiyabona amafutha ami lawo akubona nje ngeke ngiyadlala amakhosikazi ngashaya imali enkulu kabi ngeSabatha ayidlalwa ngani emathempelini itofela abantu ukuthi bazibakhona into yohlubuka ngamaSabatha. Julube manje ithenga usuku olukhulu kangaka athi uShembe asingathengi ngalo kodwa wena uyohlukanisa isitokufela ngoba emathempelini asizwani. Siyashesha futhi nokubona abantu abadla imali. Ukuthi lengane yomuntu izohamba yothengela ithempeli esiphingo nawe nje uphume kwakho uthi ungena ngesiphingo uhalela ishwama yona ayihalela. Wena ungena nje kuphingo ababathi ngiqale eduze kwashwama ePick n Win ngibamba ishwama ne booster lengane yomuntu uthi yona ayiguqaguqa iyothenga umpende umqa kwethempeli izijulube manje uline wasePick n Win njani ngufuni mina ngoba uhlela umuntu. Kodwa lengane yomuntu yathatha u50 nje yathenga ishwama uyayinkamoshela hayi uyayicwiya imali lo ngo50 nje funa lambe na kwenza umsebenzi omkhulu kangaka wokuhlungisela imphefumulo yenu. Awuyibheki into ayigcekayo ungayo umoya kaShembe. Umoya kaShembe kude nawe waba usola ufuna izinto ozoyiphenda uhlelwe kangaka nje bekuyogroswa funalela abantu bangangena eKFC badle kahle ukuze bezoba nothando lokwenza lento abayenzayo abathenge bahle uthi abantu abathenge ngendlala ngophuphuhla umphuphuhlo asithenge thina usho yathenga nama mina nje bangiyogrosa ngene isitolo kodwa uyazi ukuthi uyangena funa labantu baqhomoshwe indlala baze bahlubuka ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu kanti bahlutshula ukusaba wena. Awuzombona masibani uzosidla sifele singalilokuthi sithi wasatha wedwa kwenze njani wedwa nje uzombona ubaba ubani uzokayifunela yilipho uthula umshumayeli ubaba ubani nje uhovoza insizwa nje ushukuza ukuyinquma impela
umoya uphatha abantu akanawo. Umoya uphatha abantu. Asithobeni nomunye ayithobe komunye nomunye ayithobe komunye. Uthi umshumayeli nje kusasa kuzobe kudliwa nje la kuzobe kwenziwani wena kuzobe bengakadla abantu kodwa uzobe ufuna ukuthwalela ukuthi bangadla abantu. Kuze kuthiwa gadwe bani? Ugadwe wena, ugadwe amakholwa agade nawodwa. Nigade nje nibe nehlo. Hawu. Kube isimanga. Kube nehlo. Ugadwe bangaka? Ugadwe linye ikholwa nje. Ngoba lesathi ibagade mabephupha ubona umuntu uyaphelezela kanti ufuna ukubona ukuthi ufakele la ngoplastic. Hayi ngabe kukhapha. Hayi sifika umsebenzi. Isikhathela kuvuma lutho. Ubheka wena ukuthi awuthwele. Uhlala ukusa. Akubeyilo nalowo. Asole umsebenzi wakhe. Ashaye sengathi bonke abantu bahle. Afuna uba muhle wedwa kwabanye abantu. Sengidonsi. Ake nilungiseni kuhamba kwenu. Semhlanganweni manje siyothi bongane uJehova. Siyabonga. Silungisha kafa isonke. Aye emhlanganweni kaJanuwari. Yabona ke sizothi ngaleso sikhathi uzozwinsimbi nje. Khona insimbi evelisho uze ukuzithumbu linyuka lehla le. Hey ngolaba ngomntwana nini. Mawena ukukhola ngabizo lento sithi uzithumbu linyuka lehla. Ufisa kuyishiya phansi ngale mthwalo uthi wayibona ngibuya. Ungazi ukuthi manje baso hey bakwethu. Hey bakwethu. Ilokuthi hey uzwintilonga zathi uzwazansi ube ngathi lishila zansi ulizwa lisho phezulu uthi lishila phezulu uzwa ngathi lisho la eceleni kwakho ungazi noma zilahle noma hayibo hey bona ukuthi hayi noma ngafana bona ukuthi manje noma ngaphela yesulwini ubone uzwe emagumbini ushimvume yasesulwini emagumbini asephuma uthando lama-Afrika uphuma hayi khona sazonda omunye makunje khona sathi akufanele uba nakholwe makunje ushambe sesitshelile ukuthi mhla ka-5 siyaphuma esesitshelile umuntu ongathethi manje ukuthi mhla ka-5 nazo siyaphuma siyabheka entaba ukhona umuntu othi angiyi uzogada ikhaya ukhona umuntu othi angiyi lolu uthando luhle kangaka uzoyidonsa uzwe inkosikazi nemezentabeni ithiza ayikholwa ibona into enhle engakazi ibona yabona uma umhlangano uhambe ebusuku mina ke ngihamba ngiphele endleleni ngihambe ngibuye ngiphele endleleni ngiqhubeke ufuna ukuhamba kakhulu mawuthi ubuka umhlangano ubona amathoshi ethi hawu shebla shulu yabona izintaba zasendwedwe sike sakhuluma nomunye sinomona sithi kwakufanele ubaba ayishintshe umhlangano nangakithi kube nentaba enhle nje njengeKenani ngene izintaba zangakithi ayibona into enhle
Bahlela kuba ngesasendoda ngobani. Ananoza ngakithi ayibona ubukhasikhasi wasezulwini. Fika manazana thagezwana. Afanele ukusonta nathi lo. Afanele ukuhlala eduze kwami lo. Uthando lungaka. Unyakazo oseCape Town, unyakazo oseGoli, unyakazo osemaputo, unyakazo oseMozambique othi ngebuhleni. Oseduze kwasebuhleni ogibela ngo50 rand afuni ngebuhleni. Ikade umuzi. Azwamuhle umuzi wakho kunothando lungashembe. Umuntu uyambalela lo muntu imali ayidlile phakathi nonyaka yedlula ukuhlala emhlanganweni. Uyabona mina ngikutshela ngiye emhlanganweni nginamali ngenayo. So ngidle emhlanganweni ngisuthe ngidle kwedlula bonke abantu uqhamuka abafika ngeweekend ngimbukeza avela shawa ovalo. Athi awusikhosana sawubona una 100 ya letha. Ushawa ovalo nje ngibuka. Angishongo lutho kuyena kodwa ngoba ubuke mina ngobuka uthando likaShembe wasetatazela wathi awunayo ingane yakwethu. Ubaphathelana abahlala emhlanganweni usebenza ubuya ngeweekend ubuya ujike emgaqweni awunalo ngisho idokodo awufuni ngisho idokodo labantu basi nithembele lingaka nje aninalo ngisho idokodo le elikhulu lasephilani enifike nihlale kulona ufikayo ongenamali afika ngena athi likhona idokodo lethu lasephilani engofike ngihlale kulona kuginqike impuphu yaginqika kunestove lapha yana ngiyabona abantu bangomhlaba yalingana bese bepheka phansi bamba imgodi bahlele ufika kulela amakhosikazi kuthe uwaqa bahamba ngekhontamelo bayathandana. Ufika baze babasumlilo ugoqoza uphuthu uyagoqoza bathanda uShembe nje yonke abayisukela emakhaya banamali bahlala ndawonye bamfihlile lo ngasebenzi nongenamali abazi ubuyele emakhaya bathi wazwa ukudla kwethu sibanibani. Into enkulu kwena ukudla ukunaka abantu abaswele kwena kusemuva. Ufika nje emhlanganweni uyasebenza ufika ngesabatha ufuna ukuhamba ntambama awuphethe ngisho ushekasi ufunela abantu basethempelini abahlala emhlanganweni ukuthi ngishoda ngani athi ayishoda ngoshukela neTipex uhavune ekhaya uyothatha isibusiso kulezi ingane zabantu eyinethwa imvula eKenana eyishezwe ilanga eKenana eyihluphekela uShembe nawe ingelosi yakhe yasethempelini lakho ilotshwe awazi ngisho ukuthi kugodwa ngamalini ngoba imizwa enkolo awunayo. Phambili kwabasona imizwa yenkolo awunayo. Akwazi nokuthi umgobo waseKenani uyimali intingo sithengwa kanjani usayile uyimali uthi unetende ufika nalo ngesabatha uliqaqa masuhamba ihlale phi imndeni yakini ungakavala umhlangano uyiqoqa netende uhambe nawe netende liphi idokodo awuhlangani ngani nomunye umneweni wasethempelini mnewethu ngoba wena uyahlala emhlanganweni mina ngihlala nawu 500 oweyintingo uthenga ukudla kumbalo ohlala emhlanganweni ufika uhlala mangifikile mnewethu ngiyofikela kuwe ufika ungene imndeni yakini ithola indawo ezokhosela kuyona. Bona izinto zakhe ayilungi nje wena ufuna ukuzwa namanje ngiyakhuluma nje ntaba miyobukhohlile ngoba into enkulu kwena ucabanga izinto zezwe kunothando likaShembe. La ngiphazame khona ngithathelele bafiki Nkosi busemzini.